Hey guys, so welcome back to another video. Ngasidi Zodiac reading gi aroiba series. Akoigi watnawriba Zodiac sign home Scorpio, Sagittarius, and Capricorn gi iba 2023 sida kari lege 2023 sigi horoscope reading according to your Zodiac sign tawdoine. Ado ngasigi reading sisu general reading di oibanina mi khudingmakta hekta loinamak resonate tawgani habadi leite tawbatabu general reading asidagi lowba yaba advising lawsinbiyu. Ngasigi pile habit tarot deck ki oina Scorpio, Sagittarius, and Capricorn sumaina tarot deck ahom sa khaidokjarage aduga sigi energy card anisina pile khudingmakki oina complementary oina sizinajarage ko habdi pile khudingmakta common oina se ani se use tawrni energy card oina aduga tarot deck ki oina Scorpio, Sagittarius, and Capricorn ko ado sumaina lairani reading se ado ngasigi oiba video se last but not the least Zodiac sign gi oiba wathoriba Zodiac ahom dugi oiba reading oidoine. Ado matam maghanda without further ado, let's get into the video. So ahanbada okay Scorpio hariba Zodiac sign je oibiriba ichilinaw singidamagta 2023 sida kay leige habdo yengase do mostly aina tawjariba reading sidi Zodiac sign haraga date isana pokpiba date tugi matungina tawbanina English Zodiac ti oyarniba ko tawbatabu Manipuri Zodiac ti yengbiragasu kasu kaide ado isa isagi apambane ado English Zodiac ta oina di yengjabane ina yengbade adugi confusion laibasu dum mayam yawa male ado yengiba Zodiac sign jidi date of birth ki matungina yengpanina English Zodiac tadi oyarani do Scorpio se date kya kya fawda input tawge habado ai reading hawdrakanda dum hapchakrabani aduga habadi like Scorpio sigi oiba dum photo ama ina hapchakrabani ko dum kai haini video se hawdrakanda so adudagi yengbirasu aduga Manipuri da Scorpio oibibasina adum yengbirasu kasu kaide adu taragasu aduma clarify tawjagi asengma yengjabadi English Zodiac tadi yengbani according to your date of birth oibanina ko ado kari leige habado yengase Scorpio singi damakta 2023 sida ko Six of Wands, the full reverse ko. So Scorpio gidamakta 2023 sida ko Four of Cups. Okay. And then King of Wands. King of Pentacles. Aduga main card amatang pick tawkhige. The High Priestess ko sumaina main card singse lairaba matungda kay hojik energy card among pick tarase Scorpio gidamakta. Coming to the energy cards, okay, energy card among pick tarase Scorpio gidamakta 2023 the Soul Family, and then energy card amaga hapchage Akasha ko. So sumaina energy card se laire energy card se habidi oracle deck se anong adugi wording se kitang mayamna familiar oibiramdabasu yaeba ko taragasu ai dum sini habdo mayamda elaborate tawjarake explain tawjarake ko aduga koi affirmation card se sisina affirmation card oina use tawdoineba ko 2023 gidam ta Scorpio gidamakta ado punna chongthorakpadi lobam khangdabagi fazna shuffle taraga amamam to oina lawsena tawbaneba. Yes. Okay, romance. So sumaina laire card se ado 2023 gi Scorpio gidamakta card singdi pick tawba loire ado kari leige 2023 gidamakta habdo mayam punna yengminarase Scorpio gidamakta reading se hawarse ko. So ahanbada laise akoigi tarot deck singsidagi hana haijarage 2023 hariba chahi sida Scorpio oibiriba ichilinaw singidamakta anova beginning ama lakadauba or anova beginning ama da changshilibagi mami uiba ko. For example, career makta oiragasu anova job ki opportunity pangbagumba pangakpa yabagi chances kumba or pangaga job opportunity do phanga matungda changshinba hawbagi beginning stage ta lairibagumba adugumba jaga amada lairibagi mongda or anauba beginning ama go through torakpa yabagi mami khara uiba ko Scorpio singse. Furthermore sigi card sigi matungina isaje
career khakki natana relationship ki oiba yai or studies ki oiba yai or any situation macha oigera chobo oigera beginning amada go through tawgadabagi or beginning amada lepibagi mawong da uiba 2023 sida ko aduna sumaina ahoba beginning amada changsilakpa matam sida isaze careless oibagumba restless oiba ngai ngamsingamdaba impatient oiba adagi mi se karamba type of mi no khangdabida hekta loinamak trust tawbagumba adugumba taw taragadi ngasagi beginning dudadi yam harauna nungaina chatki taragasu kitang kuishalakpaga isada problem gumba mayoknarakpa mina yengsilakpagumba adagi mina ngangnabibagumba adagi thaba mataw matamda mai pakpa ngamdabagumba adugumba kha adum thengnarakpa yai aduna any beginning studies oiro career oiro relationship oiro any beginning da lepa hawrakpabu oiro or lepibabu oiro or hawgadabagi opportunity leibabu oiro kwa yarigai careless oibiganu impatient oibiganu thaba mataw matamda haida singna khallaga tawbiyu aduga mi khudingmak hoi yana yanaba loinagadabani adui taragasu mi khudingmak hekta easily trust tawbiganu haba advice sigi the full hariba card sidagi phangeba mathangi card china 4 of cups hariba card chi thole ko so mathangi 4 of cups hariba card china mu kari haige ha matamda 2023 hariba chahi sida Scorpio oiberi merchant singse ngasai anauba beginning da lepuraba matungda or anauba beginning da changsanraba matungda or even beginning mak oidre mi khudingmak ta beginning hekta oidab sai ko the beginning mak oidre haga su isana tawjari ba thabak kombadagi isa sa distracted oiba withdraw tawningba phawbagumba for example thaba ma tawrikanda atoppa better thabak amagi opportunity na temptation perkpagumba habdi better thabak tu da changaga hekta afama ngakta oigani haba leite or phattaba oigani haba su leibade ateli taragasu isana tawjari ba thabak amadudagi atoppa ahenba opportunity na kai hobagumba temptation piba adagi isagi tawjariba ingna chikna tawjariba or men oina tawjariba thabak tu da distracted oirakpa kairakpa routine da kairakpagumba adugumba khara thengnarakpa yabagi chances adum leiko adagi thabak khaki natre haragasu relationship makta oiragasu smooth oina chatliba relationship tuda isaje ngahaki oiba ahenba pamakpa or ngahaki oiba kai haidi mit phakatpa ahenba kharana isagi relationship tudagi distracted oirakpa or isagi tawjariba ithau kharadagi distracted oiraga tawriba main course tudagi kaihalakpa yabagi or chathariba main relationship tuda kaihalakpa yabagi chances kumba su khara arise tarpa yayebako ada isana khangjanbigadabadi 2023 sida hoi isa hena grow tawnanaba hena advance tawnanaba adugumba opportunity di miyama lakpa yai tawbadabu isana stable oina leijariba relationship or career gumba thado amaga ahenba yengaga ahenbaduna hekta afaba oigani haibagi risks tudi yarigai laudana hotnabiyu maramdi hoi mi khudingmak life ta ahenba pami ahenba advancement ahenba kanaba miyama pami ko adi taragasu ahenba khudingmak afaba nateba habdi lamgi sanna machi sangi kaina hainabado ko adumaina kai haini like ahenba khudingmakna mitta uriba ahenba khudingmakna hekta afaba opportunity oramgani haibagi guarantee leite aduna isana tawba thabak ama fazna tawrigai matamda distraction gumba lakpa temptation gumba lakpa matamda aduna hekta afaba oramgani haiba leitabana maram oiraga distraction gumba temptation gumba se khara makhai yarigai adum register tawna hotnabiyoba hoi isana hojik tawriba thabak sina problem or relationship sina toxic oire haragadi atopa yengba yai ko tawbatabu problem sumai leitaba smooth oina chatliba jaga dadi hoi hena grow tawningbagi vibe tu budi lakpa yai du taragasu ahenba afaba ahenba phana uba khudingmak afaba ngakta oramgani habadi leite habase khangjanbiyo na hayebako furthermore 2023 hariba chahi sida Scorpio oibiriba ichinaw singse isana khaliba wakhalot sida chumme haibada focus taraga leibako habidi aina khali wakhal sida chummi aigi wakhal sida aigi decision sida chatkadabani aina pamibase pangthokadabani kaina haraga ai haraga isagi selfish oiba side ta khak visualize taraga leiba mina henba hendaba adugumba kyamta yengdabida aina khanjaribasina chummi migi wahase taroi aigise tawra loire haiba adugumba thoughts khara lakpadagi isagi afaba khara lakadauba leiba gumbase manghanjaba yabagi case khara arise tarakanibako aduna 2023 hariba chahi sida hoi isagi oiba selfish oiba thoughts su khara di leigadabani adui taragasu aina chummi haiba wakaldadi stubborn oiraga muagadi leibigano because aina khalibu wakhalsina khak chumaktaba mina khanba wakhalnasu chumakpa matang matam su khara yarakaniba aduna adjustment gumbase dum life de yam darkar oyebako chawkhatke haragadi aduna ai isagi wakhal haribasina focus taraga leibei muhutta yana naba loinamak adjust taraga chatnanaba hotnabiyo hayebako
ꯃꯊꯪꯗ 6 of Wands ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠꯀꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ King of Wands and King of Pentacles ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯒꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ खितंग अवाट अपासे खितंग हंथारक्पगुम्बा अदगी पैसा नुसा खर लेमजरक्पा सेविंग खर ngamjarक्पा होय इसाना थबक सुसुदना पैसा हेक्ता खौजाम तारकनी हाबदिना नते दि तारगसु पैसा नुसागी फील्ड इसाना होटनाजबा तारगनी पैसा तानाना होटनाजबोय तारगदी पैसा नुसागी फिबम से खितंग स्टेबलाइज ओरक्पा खितंग तुंगसिनजबबु ngambo ओइरो सेविंग बु ngambo ओइरो दुगुम्बा खर ngamक्पा याबगी ममी उइ अदुदुगा अदुमक हायेना हेक्ता पैसा नुसा याम मरंग काइना फंगनी हाबमक्ति नते दो इसाना होटनाजबदुगी mahai phangakpadugi matung inna paisa nungsago khara saving phangba dugumba tawgani habnebako aduga 2023 hariba chahi sida business line gumba laibiba actually now sing habadi entrepreneurship gumba business line gumba laibiba actually now sing gidamakta sudum afaba opportunity khara hadi business gumba su chawkhatpa khara dugumba su lakadabagi mami ui aduna adum karbar tawbiba business macha ogera chawba oigera adum karbar tawbiba business tawbiba actually now sing gidamakta su afaba chahi dum oi aduduga khwaidagi men na advice se card ani sidagi 2023 hariba chahi se Scorpio oibe actually now sing je arrogant oiba ego gumba se kitang thadokpadi darkar oiba maramdi ngasai arrogant oiba anam kanba stubborn oiba ko aina khalisina chumi haba wakhalda fix tawraga leiba adagi aina chumdradi yade haina muktana ego ma wanga leitaragadi career da bu oiro financial da bu oiro family da bu oiro relationship da bu oiro afaba oitoba myama leitaragasu mina sakta nungsiyaktaba phattaba oirakpa adugumba habidi afaba opportunity leiragasu grab taw ngamdaba aduma myama thengnarakpa yayebako aduna ngasagi isagi arrogantness stubbornness anam kanba marei yetpa adigi ego gumba sigumba se yarigai control tawraga thambiyoba handaki chahi sidiko Coming to the energy cards 2023 hariba chahi sida maruk mapang singdagi dum kanaba phango haiba leiko habdi maruk mapang bu oiro nakna loinaba mioi oiro relationship ta leiba mi dagi bu oiro family dagi bu oiro kwa isa je migon dagi mi atopadagi isa nataba mi atopadagi kanaba khara phango haiba leiba aduna maram oiraga isagi kanaba phangadaba jaga or mi khara adum loina tinaba taragadi moibu yananaba chatpa haida singna loinaba sigum sam darkar oi maram di mioi khara dagi maruk mapang oiro relationship ta leiba bu oiro relatives bu oiro family bu oiro ko isagi namakta kanaba khara phango haiba leiba aduduna isana haida singna mi loina matamda ko kanaba singdo phangnanaba adum haida singna chatpiyoba furthermore akasa hariba karchi matawina isagi damakta thaba ma tawanaba guidance matam matamdugi habdi problem ama thoe hagaso problem do solve tawba ngamnanaba guidance ama khulakta tholakpa adagi situation ama arise tawre hagaso situation do resolve tawnaba adum ngahak tugi wa solution je sada phat phat adum guide tawrakani pirakani bako aduna 2023 hariba chahi se hekta yaba phabo oidragasu problem thoagasu problem do solve tawnaba khudak ki oiba solution ju dum pirakadabana maram oiraga yamna smoothly dum chatpa yaba chahi ma dum oigadabagi mong do ui bako affirmation card ta yes hariba card siga romance hariba card siga tholae first of all yes hariba card sigi matungina 2023 sida lakpa opportunity khudingmak grab tawba ngamnanaba ready da leibiyo yes haraga dum leibiyo haibagumbane card sina harise ko and then ngasagi afaba khudingmak yes haraga leitaragadi yes haribado grab tawba ngamnanaba solution ju tholakani na su haikre ko furthermore 2023 sida isagi love life kumba romantic life kumba sisu kitang embrace tawba conchinba tambiyo habidi isagi relationship maktabu oiro adagi dum hoi love life se kitang loose oiba or connection kitang watpagi mong khara uiba ko mamangi chahi duda aduna handaki chahi sidadi anauba romance ama romantic cycle ama changsinba bu oiro hanagi dabu oiro romance kitang hena adum masagi
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐꯀꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ 2023ꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ Hey guys, so mathangda akhoi Sagittarius hariba zodiac sign sigi amu reading tawdoine ado Sagittarius singi damak 2023 sida kari leige habado mayam punna yengminarase ko 3 of coins, 7 of cups, Ace of swords, Queen of coins, 3 of wands reverse. Card amatanga pick tawjagi ado aigi background je kanagi huino khangdaba mayam kanna khonge taba tadabadi khangde targasu mayamna reading sida oina focus tawbiro ko nungdang da oina nambanina matamdo topa leitabagi tang langi ko 10 of swords reverse. So sumaina main card sing se lerba matungda khoi Sagittarius kidamakta energy card amuk pick tawrase. Pillar of light ko. Okay. Birthing a new age. Okay, sumaina leire aduga khoi affirmation card amuk pick tawrase. Sagittarius kidamakta 2023 gi affirmation card. You are ready ko. And then abundance. Okay, so Sagittarius singidamakta yamna bright oiba chahi amane haina haijaningi ko ado kaigino haibadusu khoi reading sigi matungina yengminarase haurase Sagittarius ke reading se ko first of all 2023 hariba chahi se Sagittarius sing se energy card tagi haujarage pillar of light ko sigi card sigi matungina 2023 se sigi chahi sida Sagittarius oibiriba ichilinau singse isagi naknariba isagi ikha thaba ichilinau maktabu oiro isagi maruk mapang singdabu oiro isana some sort of motivation khara pibado ko habdi isagi footsteps kumba se moina khara adum follow tawbirakpagumba or isana tawba thabak amada mi singna yamna adum penbi bana maram oiraga isagi tung ilakpagumba or isagi guidance na ko habdi mi amagi isana mating pangubada mi do kai haini yamna productive oiba kana ba khara phangkibagumba adugumba khara thingnarapya habdi like isana light oiraga isagi maningda ko adum mi khara adum follow tawrakpa yabai chances layeba adumak haina isaje leader oirani haiba maki wa natragasu isagi advice or guidance follow tawbadagi mioi khara da kana ba phangbagumba adagi isana chatliba lambi se phai khangbadagi mi khara adum hoi isada follow tawrakpa phawba adum oiba yai and then isana tawba afaba thabak kharagi adum mioi khara adum mahi afaba sum chaba phangbagumba adugumba isaje mina hargadi stranger mo natragasu isagi naknaba maruk mapang oiro imung manung oiro adugumba khara adum isaje recognize tawbiba yabagi ko isaje acknowledge tawbiba yabagi vision khara adum pibako aduna isagi hotnajaman khara mahi charakpa yabagi vision piba 2023 sida Furthermore, 2023 hariba chahi sida isaje lifestyle gumba da yamna changes anauba lakpagumba habdi hana leramiba lifestyle dagi hena chawkhatnabagi damakta isaje anauba changes khara isagi life ta adapt tawnaba hotnaba adagi career makta boiro studies tabu oro any field ama hektada anauba ideas creative oiba ideas mayam puthoaga isaje hena chawkhatnaba adum hena grow tawnaba hena productive oinaba ko handak chahi sida hena mai paknaba isana adum innovative oiba creative oiba ideas mayam thokcharaga ideas tugi matungina follow tawraga chatpa matamda adum mai pakpa khara adum lakpa yayebako and then 2023 je ngasagi isagi creative oiba ideas mayamduna maram oiraga adagi isagi hotnajamanna maram oiraga adum abundant oiba habidi abundant oiba means paisa nungsa maktabu oiragasu adagi career gi field makta changchinba oiragasu adum ngasagi isana ningjaribado loinamak atragasu khara makhaidi adum thungba ngamba adagi adum kai haini khara makhaidi adum productive oiba kanaba phangba adugumba khara adum thengnarakpa yai aduga 2023 se sise changchinabagi damakta war zone ne bako changchin doise asmaina changchin nabagi damakta isaje hojik ready oireba habdi
2022 ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2023ꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯤꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ coming to the main cards 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯝꯞꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒꯀꯣ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯐꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ 2023ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯞꯁꯇꯦꯀꯜꯒꯨꯝꯕ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯗ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯐ ꯔꯣꯗꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯐꯠꯇꯕꯃꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕꯗꯣ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯔ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯪꯀꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯕꯤꯀꯣꯁ 2023ꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯗ ꯔꯐ ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯔ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯈꯔ ꯒꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗ ꯑꯣꯚꯔ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯒꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕ ꯉꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 2023ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯁꯈꯔꯗꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯊꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯒꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯣꯔ ꯕꯤగ్ ꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023ꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯦꯖꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯕꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯃꯜ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕꯟꯗꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2023ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ
aduga at the end of the year ko chahi loisilakpa matamda adum isagi life da 2023 sida happiness kumba celebrations kumba isagi success kara celebrate tauba adugumba khana adum surround ju tawrakadawriba ko aduna 2023 se Sagittarius kidamangtadi yamna afaba chahi amani haijanigi hoi rough road struggle khadi thengnarakpa yadi taragasu isana loinamang overcome taraga manage taragadi abundant oiba productive oiba and then celebrations na loirakpada feel tauba ko adugumba chahi ama oigani haina haiba so Sagittarius kidamangsu 2023 gi reading se loijare sidagi lawba yaba general advice option biraga mathangi reading among ngai minarase ngasi oinadi thank you for watching. Okay, so ngasigi oina amadi ngasigi zodiac series sigi oina last but not the least zodiac sign Capricorn gidamagta 2023 sida kari lege habado mo yengminarase ko Capricorn sina like ngasigi reading sigi amadi tawraiba series sigi oiba aroiba zodiac sign oidoine the last but not the least Capricorn bo laitho oisi ko ado 2023 sida Capricorn gidamagta kari pige kari lege habado mayam panna yengminarase. Okay, so Capricorn gidamakta akhoi 2023 gi card se pick tawzarage the Lovers reverse, Three of Cups, the Star. Okay. Makha tarakpa oina 2023 Capricorn gidamakta Three of Wands. Aduga Six of Cups reverse. Five of Wands. Okay, main card sing sida leire the main card sing se loiraba matungda koi 2023 gi damakta Capricorn gi energy card amuk pick tawzarage. The ever unfolding rose ko. And then boundaries. Okay. Sumaina Capricorn gi main card sing energy card leire khoi affirmation card amu pick tarse Capricorn gi namakta 2023 gi affirmation card ko. Opportunity. Yes. Okay, Capricorn gi card sing sida leire do Capricorn gi card sing pick tawba loirabanina khoi hojik reading da mai onsilase 2023 hariba chahi sida ko Capricorn singi damakta the Lovers reverse amadi Six of Cups reverse card anisina past relationships kumba past friendship kumba khara describe tawi ko past relationship and past friendship haisina kaino ha matamda akhoi past relationship lairamba miyoi isagi ex ko atraga nei saga dum close oina loinaramba miyoina kai haini isagi damakta mangzaba khara tarakpa yabagi mong matau khara uiko habidi isagi past relationship lairamba miyoi oibiyai natragana isagi past loinaramba tinaramba magun khangaga lapthokna khraba miyoi khara leidana ko habidi tinari haiba oitaraga su maming khaktangi tinaraga leibado adum tinada yadabagi maming khaktangi tinara leiba magun ni khangaga isana distant oina loinaraba miyoi khara ko natragana relationship kumba leiramaga kainakhiba adugumba miyoi kharana isada naksinaba hotnarakpagumba ko naksinaba hotnarakpagumbagi hotnarakpagumba tawrakpa yai habidi isada adum means ama thiraga isada napsannaba hotnarakpagumba close oinanaba hotnarakpagumba adumaina tawraga isagi hꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ stable oiba relationship kumba stable oiba friendship kumbada ayat apangumba akaibagumba pirakpa or ngasagi maruk mapangsingduna magun khangaga distance oina loinaramba maruk mapangsingduna naksinaba hotnaraga isadagi some sort of advantage kara lawthokiba financial advantage oibiyai work advantage oibiyai or any sort of advantage kara lawthokraga amuk tumina chatkibagumba adumaina khara tawbiyai aduna past tagi magun khangaga chatkraba
ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯁꯇ ꯈꯪꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯆꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯍꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯥꯁꯇ ꯈꯪꯅꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁꯀ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯄꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯝꯄꯦꯊꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ 2023ꯁꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯃꯇꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ 3 of Wands ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯆꯤꯟꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯆꯤꯜꯂꯤꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯣꯔ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯐꯤꯜꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯟꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 2023ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ 3 of Cups ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ 3 of Cups ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯨꯅꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯂꯤꯛ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯞꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯀꯤꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯦꯄꯤꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ
isagi personal growth, personality development ko, heal tauba, grow tauba, move on tauba, adagi life ta hena personality develop tauba, adagi kay haini mi na masak thokpa, mi na sakhangba mi mo oinanaba kanna hotnajaba oibiyai, natragana isagi achievement khara phanganaba oibiyai, or isagi leijariba moral ground je hena advance tauganaba oibiyai isaje personality development kuma personal growth kuma da su hena focus tawrkadabagi mami ui ado focus tawbasisu yamna afaba oi habnebako card na advice pirise. Now coming to the energy cards, the ever unfolding rose ko sige the ever unfolding rose hariba card ki matungina 2023 sida thoklakpa afaphatna khudimak everything happens for the best haiba motive siga loina losin bigadabane maramdi afaba thama ama thoagasu isagi damakta kananaba thoklakadoineba aduga isada yamna phataba thama ama thoe hagasu isada lesson ama learn tahonaba or isagi lambi atopa ma yalaknaba tholakpa oidoineba ko aduna 2023 sida tholakpa thodok khudingmak isana loinamak face tauba overcome tauba kamnanaba hotnagadamne because at the end thoiba thodok khudingmak afaba oigera phataba oigera tungdadi isagi damakta kanabadi dum khakhaji piramganibako aduna 2023 da tholakpa thaba khudingmak isagi damakta afaba oinanaba tholakpani hena ayamba oigani hayebako. Mathangda boundaries ko boundaries hariba energy card chi matongina ngasai hejake madumaina past ki mioi kharana isagi maknanaba torpa or isadagi advantage laraga chatkinaba hotnabi yai aduna maram oiraga ngasagi past da layamba mioi singduga di close oinanaba isagi boundary ama set tawraga lainanaba hotnabi yoi isagi boundary or limit to kay haini akoibado boundary do set tawsallaga hojitagi hawna lainanaba hotnabi maramdi mi amanasu ita changakpa ngamdanaba ko adumaina isagi hojitagi hawna boundary healthy boundary ma set tawraga thambiyoba boundary dugi manungda close oina loinariba misingdudi isagi damonda kanaba afaba pirakani boundary dugi wangbadagi boundary manungda changaknaba hotnaba misingdudi kanadabani habase khangdoknabagidamagta pass ki oiba misingna changakpa ngamdanaba boundary do set tawra thambiyo habanebako. Mathangna 2023 hariba chahi se isagi damakta adum afaba opportunity mayam ama pirakadauba lay aduna ngasagi everything happens for the best habado khangjinbiyu 2023 le isagi career or relationship or friendship or afaba opportunity mayam ama lakadauba layebako aduna every situation khudimakta yes I can do it haiba motive siga loina everything face to bangamna bo hotnabiyoba maramdi isana no hek haiba matamda no hairuba jaga dadagi kanaba khara phangaudabadagi isaje kay haini regret chaba phawba yayebako aduna every situation afaba oigera phataba oigera yes I can face it yes I can do it hariba motive siga loina changsin bangamna bo hotnabiyo haiba advice card tagi phangebako. So Capricorn ga yasu 2023 gi reading se matang soida loijare sidagi lawba yaba general advice lawsin biraga mathangi reading amuk ngai minarase aduga sigi oinadi Zodiac ki series ki video se matang soida loisinjarage mathangda hen interesting oiba video amuk thagatjarage. So everyone stay tuned for more. Bye bye.